To mi je bilo interesantno da ne zaboravim, ali jedan od golova za SFRJ reprezentaciju dali ste baš ovdje, u tadašnjem Titogradu, početkom 80-ih, u tim dramatičnim kvalifikacijama za prvenstvo u Francuskoj 84. godine. I tada ste igrali sa Velšanima. Bilo je neriješeno, rekao sam, vi ste dali jedan gol, 18 godina kasnije, kada ste postali nacionalni selektor Crne Gore, prva zvanična utakmica opet je bila sa Velsom. Kako to zovu moje sportske kolege? Prst sudbine, jel? Da, tako je, da, prst sudbine. Lijepo je ovoga da se to desilo, da se obnovilo i ono što sam ja i želio i priželjkivao, da nakon one nerešene utakmice dođe sada, kao kad sam ja trener, i pobjednički taj rezultat koji se i ostvario. Sigurno ja se sjećam ove utakmice 4-4, bilo je dosta loše vrijeme, ali stadion je bio pun, imali smo odlučnu podršku publike, gdje smo i čak došli u vodstvo od 3-1, znači 2 gola razlike, no međutim nismo izdržali jedan pritisak Velšana. Velšani su imali isto jednu dobru momčad, imali su jednog poznatog Jan Raša, golgetera, koji zapravo i doveo nas u situaciju da igramo nerešeno, mislim on zabio 2 gola. Ali jedan lijepi osjećaj je ostao da smo ovdje na ovim prostorima odigrali zapažujuću utakmicu, a i taj bod na kraju sa onom legendarnom utakmicom u Splitu sa Bugarskom, gdje je Radanović postigao 3. gol, smo se uspjeli i plasirati na Europsko prvenstvo u Francuskoj. Pamtite sve te lijepe momente. Kako ste se vi kao fudbaler, kako ste doživljavali raspad Jugoslavije, sukobe koji su se polako prelili na teren? Evo, pomenuli smo i taj incident na Maksimiru. U Austriju ja sam već bio malo i nekako odsutan, distanciran, iz razloga toga što više nisam dobivao ni pozive, jer logično došli su mlađi igrači, izborni novi selektori su tražili nova imena, mlađe, jel tako, i koji su igrali u tadašnjoj Jugoslaviji. Tako da ja nisam previše onda imao više ni kontakata i logično da u tim prvim stvarima nitko nije opravdao onaj incident koji se desio u Maksimiru, jel tako, i to mislim da ne može nitko koji je bio i prisutan i koji to pogledao ne može opravdati onaj veliki incident koji su napravili navijači Crvene Zvijezde. I tim više je tada počeo taj jedan rasplet i polagano je nogomet počeo gubiti tu svoju kvalitetu. Moramo isto tako reći da je zapravo i taj rasplet raspada, kako bi rekli, ili odlaženja, osamostaljenja svih tih naših ondašnjih republika je zapravo otvorio jednu drugu mogućnost da tada već mladi igrači koji su već postigli jednu afirmaciju na ovim prostorima su dobili dozvolu da odu u inozemstvo i zapravo počele su svaka reprezentacija, pogotovo hrvatska reprezentacija i reprezentacija tadašnje Srbije i Crne Gore, su imali tu jednu veliku mogućnost da baš ti igrači odu u tim najboljim mladim godinama sa 21, sa 22 godine u odlične velike klubove, pogotovo igrači Crvene Zvijezde koji su bili i prvaci Europe, da ostvare velike transfere, da dožive taj jedan internacionalni kvalitet i bili su tada i na vrlo dobroj dispoziciji svojim reprezentacijama, kako igrači iz Srbije, tako igrači iz Hrvatske, i isto tako postizali zavidne rezultate u svjetskom nogometu. Ali to i sami ste rekli, najviše koštalo klupski fudbal u regionu. Evo, govorili smo o tome kako se politika bila u jednom momentu prelila na teren, ali da li fudbal, sad u ovoj nekoj, ajde da je nazovemo novoj eri odnosa, može biti kopča? Šta vi mislite o toj ideji o stvaranju regionalne lige? Pa gledajte, kada gledamo košarku, gledamo vaterpolo, gledamo i ženski rukomet, mislim da jednog dana će doći i do takvog jednog zbližavanja, ali mislim da tu savezi ne smiju sudjelovati sami, nego mislim da tu mora biti krovna organizacija kao UEFA, koja će prihvatiti ili predložiti određene uvjete ili status te lige kao što su ili košarka ili vaterpolo ili ženski rukomet, da normalno se određena pravila znaju u odabiru određenih momčadi da bi bili zastupljene sve države bivše Jugoslavije, a isto tako da plasmani odgovaraju UEFA-inim kriterijima za plasmane u Ligu Champions, Euroligu i tako dalje, i da isto tako ako bi došlo kroz to da se ne zapostavi nacionalna liga. Ali sigurno da bi kvalitet bio bolji, stadioni bi bili puni i mislim da bi investiranje sponzora
bilo kudikamo svrsishodnije i sa puno većom željom i motivacijom prezentiranja kroz tu ligu i vjerojatno bi normalno doživjeli i određeni sponzori i jedan dobar biznis. To se sada pokazuje kao glavni problem, mala gledanost. To je problem u svim. Pa dobro, gledanost je uvijek prisutna na derbijima koje posjedujete određene zemlje, nacionalne lige. Posjete su prisutne kada veliki klubovi gostuju na gostovanju, pa su ti stadioni koji su manje kapaciteta se napune i postaje jedan također rivalitet. Ali obično gledajući, osim internacionalnih utakmica, znači Lige Champions, kvalifikacija Eurolige ili grupne Eurolige, stadioni nam nisu puni, stadioni su poluprazni i sigurno da to zapravo onda i umanjuje vrijednosti nogometa. Podsjetio sam već na one ključne momente iz vaše igračke karijere. Dakle, do 83. ste bili u Dinamu, onda ste otišli u Bečki Rapid i vi ste to sami pomenuli. Tamo ste imali zapažene rezultate. I kao trener ste imali rezultate. Evo, ja sam izdvojio, to mi je bilo zgodno. Sa vama je, na primjer, Zagreb 2002. postao prvak Hrvatske. To je prvi put da je... Pa to je u 100 godini povijesti Zagreba, jer tada je Zagreb slavio 100-godišnjicu svojega postojanja. A isto tako u prvi put da Dinamo ili Hajduk tako da Dinamo i Hajduk nisu bili prvaci, da je Zagreb bio ispred njih. Ja moram reći da sam isto došao sa jednim iskustvom, ali sa velikim isto ambicijama kao i ovdje i uvjeravaju nogometnu javnost Hrvatske da Zagreb ima kvalitetu i potencijal da može biti konkurent Dinamu i Hajduku. Inače, Zagreb je i bio dosta dobro organiziran u smislu vođenja, znači u samoj strukturi kluba, bio je dobro vođen, isto tako vodila se jedna dobra nogometna politika i kupovine igrača i uvrštavanje svojih mladih naraštaja, jer Zagreb ima jako dobru omladinsku školu i ja sam uspio, ili ajmo reći, bio sam doveden da napravim isto tako jednu selekciju i da unesem taj jedan potrebni sportsku želju da igrači onu kvalitetu koju imaju, da kroz svoje samopouzdanje naprave taj dobar rezultat i za nas je jedan povijesni rezultat da stvarno budemo te godine i prvi. Vi imate, već smo rekli, i igračko i trenersko iskustvo. Idealni ste za ovo pitanje. Danas postoji ta tendencija da se doprinos pojedinih trenera proglasi presudnim. Dakle, treneri se kuju u zvijezde, proglašavaju se bogovima. Šta vi mislite, koliki je udjel zaista trenerski u ekipi danas? Pa u svakom slučaju mislim da je trener vrlo bitna karika u vođenju ekipe. Mislim da treneri su ti koji stvaraju program treninga, koji stvaraju organizaciju igre ili sistem igre ili taktičku tu takozvanu disciplinu, koju kroz sposobnost igrača kojima vrši tu selekciju da ih se usmjeri u interes rezultata i mislim da tu treneri svojim pristupom, svojim vizijama nogometnima su vrlo bitna karika. Sigurno da bi postali tako bitan trener morate imati i dobro momčad, ali ima isto tako trenera koji znaju prepoznati ili imaju taj jedan talenat da znaju i mladog igrača izgraditi i napraviti na jedan dobar razvojni put kroz profesionalnu igru, kroz te sve određene zamisli i kroz tu organizaciju i taktičku disciplinu. Tako da treneri su vrlo bitni, zato danas i ne čudi da ima niz izuzetno velikih trenera koji rade u velikim i klubovima i isto tako treneri su vrlo bitni i kada jedna momčad ima samo zvijezde gdje svojim autoritetom, svojim znanjem i sposobnostima mogu uvjeriti tu zvijezdu da kroz taj stil igre ili kroz taj pristup i kroz taktičku određenu izgradnju mogu biti itekako od koristi kako za sebe, tako i za momčad i na kraju za klub, jer su dovedeni u klub kao velike zvijezde, investiraju se u njih i tako tu onda treneri također imaju jednu veliku ulogu da te igrače drži pod kontrolom i da ti igrači zapravo ne izađu iz programa koji trener postavi. Ja ovdje mogu istaknuti sada normalno jedno Kapela koji ima izuzetne rezultate i koji je trener koji baš ima taj jedan autoritet i kao trener i kao personality, ali ima i taj autoritet znanja. Tu je Mourinho od mlađih trenera
koji je to potvrđuje svojim rezultatima, koji je potvrdio u Interu, koji je potvrdio u Portu. Sada je na putu da to bude u Realu. Tako da mislim treneri su vrlo bitni. Isto treneri su bitni za mlade igrače, kao što sam rekao, da ga usmjere. Znači tu je sad trener postaje i pedagog, ne samo profesionalac, autoritet, da će on imati bić pa sad ćemo lako sve to dovesti, nego mora dobro upoznat situaciju, mora biti dosta fleksibilan, mora biti komunikativan, mora imati puno razumijevanja da bi onda dobio ono od momčadi što želi. Posao dobrog trenera, i selektora jeste da uoči mane tima koji je tako i slijedio. Kako Šta ima ste dobre vi uočili mane, kao mane kod crnogorske selekcije? Pa ja ću reći one negativne mane koje su se nama u kontinuitetu pojavljivale kroz kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, a isto kad sam ja preuzeo u prijateljskim utakmicama imali smo određenih propusta u jednom taktičkom smislu defanzivne organizacije gdje smo dosta protivniku puštali prostora za igru i zapravo sebe dovodili čak u nekim situacijama pred kraj utakmice gdje nam je padala koncentracija da radimo kardinalne greške i kako individualno, tako i kolektivne i primali smo u zadnjim minutama te golove koji su nas onda koštale i određenih bodova i koji nas je na kraju kada gledamo koštalo da koeficijentom za jedan gol nismo bili na izvlačenju za Europsko prvenstvo u Ukrajini, u Poljskoj, u Varšavi, u četvrtom onome šeširu ili topu, tako kako ga zovu. Znači, tu sam uočio da imamo tih određenih problema. Što se tiče kvalitetnih, znači dobrih strana, dobrih mana, to je bilo da igra prema naprijed je imala jedan kontinuitet, jednu dobru organiziranost i isto tako da ima i jednu dobru individualnost. Pa onda kada ovdje pogledamo, normalno da Vučinića moramo istaknuti, Boškovića, da moramo istaknuti Simona Vukčevića koji ima Đalovića koji je izrastao u odličnog napadača, koji ima tu jednu individualnu upornost, ali i prisutnost da je uvijek u šansi da realizira, da se i normalno žrtvuje za momčad u određenim zadacima. I to su bile stvari koje su zapravo meni dale puno mogućnosti da dobro djelujem, da dobro kroz ove naše kampove surađujem, da ukazujem i kako na te probleme, ali isto tako i na dobre stvari. Te dobre stvari se mogu još korigirati, jer kroz rad manje više svaki igrač, bez obzira iz utakmice u utakmicu, iz treninga u treninga, napreduje i ima još prostora uvijek nešto u tom svom potencijalu da korigira i da napravi još bolje. Evo, dosta smo govorili o taktici, o strategiji. Sutra vas očekuje važna utakmica. Ulazim u završnicu emisije, ja bih se opet malo posvetio vašem portretu. Dakle, vi ste 56. godište, u braku ste, imate ćerku i sina Nika koji je sada uspješan fudbaler, igra u engleskom Tottenhamu. Svojevremeno ste oštro kritikovani jer ste kao selektor Hrvatske uvrstili u reprezentaciju vašeg sina. Tada se o Niku Kranjčaru govorilo kao o klincu koji je pod patronatom uspješnog i proslavljenog oca. Ima li šanse da na kraju vi ostanete u sinovoj sjenci? Ja sam inače susrećen sa takvim pitanjima i mislim dosta sam puta odgovorio i neću nešto novo reći. Vjerojatno i nogometnoj javnosti Crne Gore jasno čitaju i hrvatski tisak i prenašaju se u normalno crnogorske medije. Niko Kranjčar je imao jedan razvojni put kao jedan dječarac, nešto sličan kao ja, jer se taj talent prepoznao već u njegovoj 7., 8. godini, još dok smo živjeli u Beču i dok je on krenuo tamo sa početnim tim nogometnim koracima u Rapidu i povratkom mene u Hrvatsku kao trenera 1992. godine, znači, ali on je još ostao godinu dana dulje zbog školovanja da završi taj 4. razred, znači, i da bi mogao krenuti onda u hrvatsku školu. Došao je u Dinamo gdje su taj talenat i oni potvrdili i kroz trenere koji su ga trenirali, oni su ga razvijali da je također postao i profesionalni već igrač sa 16,5 godina u Dinamu, da je sa 18 kod gospodina Blaževića, isto mojeg trenera, dobio i kapetansku vrpcu. Što znači, ti treneri su potvrđivali, govorili da je Niko Kranjčar izuzetni talenat i da ima jednu lijepu nogometnu budućnost.